Izložbom Mataruška banja pod Hladnim lipama kraj Brzog Ibra, koja je otvorena 15. decembra u Galeriji Narodnog muzeja Kraljevo, završava se izuzetno plodna godina rada galerije i zaposlenih u ovoj kraljevačkoj ustanovi kulture. Izložba Mataruška banja pod Hladnim lipama kraj Brzog Ibra predstavlja jedan, rekla bih, dvogodišnji projekat koji sam iz onih zavičajnih razloga uspjela da ostvarim, jer sam ja rođena Banjčanka i ona u stvari kroz dokumenta, kroz razglednice, fotografije i na kraju veliki broj predmeta pruža genezu nastanka i razvoja Mataruške banje od pronalaženja mineralne lekovite vode preko međuratnog perioda procvata i velikog urbanističkog razvoja do onog vremena koje pripada vremenu socijalizma, odnosno ideoloških i sistemskih promjena kada ona u stvari postaje, kada se nacionalizuje i postaje državno, odnosno društveno vlasništvo. Rekla bih da njen razvoj na ovoj izložbi pratim do kraja 80-ih, odnosno početkom 90-ih godina kad kreće jedna svojevrsna devastacija Mataruške banje i kada ona u 21. vek ulazi u potpunom mraku, što je za jedan biser banjskog turizma skoro nedopustivo. Verovatno će trebati vremena da neko napiše i istoriju propadanja Mataruške banje, a za to vreme, pošto su muzeji korektivne ustanove i generatori svih vrednosti, želela sam da prikažem šta smo imali, a šta više nemamo. Dakle, ovde na izložbi publika može da vidi same početke Mataruške banje, od samog naziva Mataruge, odnosno Mataruška banja, koja je dobila po selu koji danas nosi takav naziv, koji se nalazi pored reke Ibra, iznad Mataruške banje u jednoj lepoj ravnici i po obroncima Oštre glavice i vrlo je zanimljiv i rekla bih intrigantan naziv i publika može da vidi u stvari poreklo Mataruga koje po narodnom predanju se tako zovu stari narodi koji su živeli na teritoriji nekadašnje stare Crne Gore i Hercegovine, ali svakako je važno da donosim informaciju da je stanovništvo dolazilo iz Novog Pazara, iz podibarskih sela, iz Deževe, iz Studenice i u nešto kasnijim periodima iz Trsteničkog i Moravičkog kraja. Zatim se publika može upoznati samom nastankom Mataruške banje kada Ibar plavi ceo potez od Mataruškog i Konarevskih polja pa sve do Kamidžore krajem 19. veka i kada u stvari posle vraćanja u Maticu ostaju te velike smrdljive rupe, dolaze naravno lekari i šalju na analizu vodu u Hemijski institut u Beograd i u stvari tada ona dobija taj banjski tretman jer lokalno stanovništvo počinje samo i na svoju ruku da se leči i da širi priče o blagorodnosti te vode. Preko toga da Kraljevsko akcionarsko društvo svojim akcijama kreće da gradi banju, prva kupatila, znameniti trgovci, zanatlije, kafedžije, Prota Kraljevački, Savatije Božić, Petar Bogavac, Svetozar Bunjak, svi su tu pobrojani. Oni ulažu svoje akcije i banja kreće da se gradi i sve, boga mi, do 1907. godine kada nastupa jedna kriza i kada u stvari počinju prave godine Mataruške banje jer se osniva akcionarsko društvo Mataruška banja. Tada, sve do početka prvih i drugih Balkanskih ratova i do Prvog svjetskog rata, u banji se grade kupatila, dobija se rasveta u onim državnim, odnosno privatnim smeštajima i nazire se obrusi tog prvog parka i banjskog prostora koji će kasnije prerasti u jednu vrlo značajnu urbanističku i vrtnu celinu. 1911. rekla bih počinje da se gradi najvažnije monumentalno zdanje Vila Kraljevo koja se završava 1912. Ona je upravo na ovom glavnom zidu koja u stvari ispunjava sve te kapacitete i standarde. Imala je 45 soba, mogla je da primi veliki broj bolesnika i da zadovolji potrebe, sve veće potrebe banjskog turizma i banjskog lečilišta. Naravno, banja je ruinirana tokom Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata i njen pravi razvoj u stvari kreće sredinom 20. i čitavim 30. godinama 20. veka. Dolazi do smene uprave
Na čelu dolazi narodni poslanik i trgovac Lazar Kuzmanović i mnogi drugi, koji u stvari od Mataruške banje, koja je bila uglavnom banja za radnički starež i siromašne, pretvaraju banju u jednu zapadnu evropsku banju, jedno modelsko mesto koje će imati sve zahtevniju klijentelu, ne samo po pitanju lečenja, nego, boga mi, po pitanju odmora, uživanja u kulturnim i prirodnim sadržajima, i zaista se tada banja razvija u jedno pravo banjsko lečilište, evropsko banjsko lečilište, i po snazi svoje sumporne vode ona je 5. u Evropi. Tada u stvari banja dobija 1927. regulacioni plan, ona je građena kao banja u parku, odnosno parku u banji. Dobija čitavu, rekla bih, urbanističko-prostornu strukturu. Grade se čuvene banjske vile koje su i danas u parku, nažalost, ruinirane. Pre svega vila Stolovi, koju gradi akcionarsko društvo. To je jedan prvi banjski pansion urađen u vrlo zanimljivom eklektičnom stilu zapadnoevropske arhitekture i narodnog neimarstva. Zatim, privatnici podižu svoje vile i ovom prilikom bih izdvojila neke kao što su vila Stefanović, vila Tomović, vila Karajović, koju grade čuveni lekari Karajović, Mileva i njen suprug. I Rusi koji posle Oktobarske revolucije dolaze u Matarušku banju, kao što je vila Helvecija koju gradi čuveni lekar stomatolog Volčkov, vila Volga, vila Novoljeljna i mnoge druge. Dakle, čitav taj pregled banjskih vila možete vidjeti na ovoj izložbi. Čak su mi, zahvaljujući Bančanima, ovdje ću izložiti i planove tih banjskih vila. To su radili značajni arhitekti srpskog i jugoslovenske arhitekture. Ali ja bih rekla da je najvažniji projekat tog perioda bilo građenje novog kupatila koji potpisuje naš čuveni arhitekta Dragutin Maslać, koji je zajedno sa grupom arhitekata uobličio taj nacionalni, srpski nacionalni stil u arhitekturi, i to kupatilo izgradnjom novog modernog kupatila sa 38 kada porculanskih, sa jednom infrastrukturom za vodu, sa salonom za odmor, broj prodatih karata i kur taksi je naglo porastao i Mataruška banja zaista u jednom trenutku mogla da primi 8.000 ljudi. Ono što bih isto izdvojila i što je jedan značajan segment ove izložbe jeste izgradnja najmodernijeg hotela u tadašnjoj Jugoslaviji, to je hotel Žiča, čije je vlasništvo u stvari bila Dezidera Hovana, ugostitelja iz Zemuna, a koji je projektovao jedan od najznačajnijih arhitekata srpske moderne, Milan Zloković. Dakle, ovo je priča ne samo o banji i banjskim vilama i banjskoj infrastrukturi, ovo je priča o ljudima koji su gradili Matarušku banju kroz vreme. Tako da imate jednog velikog Milana Zlokovića koji će sagraditi, projektovati u stvari hotel Žiča sa svim, rekla bih, totalnim modernizmom koji je uneo u svoj projekat i koji danas, iako ruina od hotela, zrači jednim modernim stilom koji je bio u povoju 30. godina. Hotel je otvoren 1932. godine i ovde, sem fotografija, restorana, hotela i slično, možete da vidite i zaista, rekla bih, ekskluzivne predmete. To je pokućstvo koje se sačuvalo do današnjih dana, koje u stvari predstavlja najmodernije pokućstvo za serviranje u hotelu Žiča, koje je izrađeno u Čehoslovačkoj i koje je očigledno sam Hovan naručio sa logotipom Mataruške banje, od srebrnih kašika, viljuški, preko velikih ovala za serviranje tanjira i slično. Ono što bih istakla da publika može ovde da sedne i da uživa u čitanju novina koje sam uspela da sakupim, uglavnom najvažnijih članaka iz tog perioda o Mataruškoj banji, a koji nam u stvari možda najbolje oslikavaju jedno vreme koje je iza nas, kako je banja nastajala, kako se gradila, ko su je gradili, statistiku posetilaca, znamenite ličnosti koje dolaze u banju. Branislav Nušić je pisao o Mataruškoj banji, recimo, i slično. I to je taj jedan ambijentalni kutak preko najznačajnijih, naravno, lekara, jer banja je u stvari mesto za lečenje. I zahvaljujući mineralnoj, odnosno lekovitoj vodi, banja će vremenom postati jedna od najrazvijenijih banja, uglavnom po standardima evropske balneologije i rehabilitacije. Lekar koji je svakako u nizu mnogih
obeležio banju jeste lekar Gvozdenović, čuveni Gvozdenović, koji je došao u Matarušku banju 1932. i do 1968. je bio banjski balneolog i lekar i napisao je 3 knjige o Mataruškoj banji i njegova statua se nalazi u samom centru danas Mataruške banje. Publika će ovde moći da vidi njegov mikroskop, njegovu torbu, njegove knjige, predmete, lekarske pečate, fotografije, sve ono što je u stvari, kako kaže jedan tekst, gvozdenom ljubavlju utkao u Matarušku banju. U banju su uglavnom dolazili ljudi koji su držali do sebe. U stvari, sve banje, pa tako i Mataruška banja, postala su deo socijalnog identiteta. Dakle, banje nisu bile samo mesto gde se kupalo, orošavalo, pila voda, koristilo banjsko blato, već su postala i mesta sa bogatim kulturnim sadržajem. Svaka banja, pa tako i Mataruška banja, imala je svoje fotografe, svoje suvenirnice, imala je svoje bioskope, tako i Mataruška banja dobila bioskop, dobila je muzički paviljon. Često su se održavale sokolske večeri, muzika je svirala preko celog dana, pa je tako u banji najčešće se tokom 30. godina čuo džez orkestar. I mnogi poznati političari, glumci, ljudi iz društvenog života, vojske su dolazili u banju jer im je banja pružala i zadovoljavala njihove ne samo dakle banjske, nego i kulturne i društvene potrebe. U ovoj sali možete da vidite jednu od, u stvari rekla bih, najzanimljivijih i najautentičnijih segmenata banje, a to je ono što ja volim da istaknem, da je Mataruška banja možda jedina ili bar jedna od retkih koja ima tako veliku reku, dakle nalazi se na Ibru, okružena je gorostasnim stolovima koji joj daju posebne klimatske uslove i sve fotografije, ili bar dobrih 60% fotografija iz tog vremena su upravo sa plovidbe Ibrom, pre nego što se sagradio most, dakle između Konareva, današnjeg, i Mataruške banje su ljudi slikani u čamcu, porodično, sa decom, čak i kupanje u Ibru i slično. I to su, dakle, fotografi poput Srete Jakovljevića Berlinca, koji je jedan od najznačajnijih fotografa u tom periodu, ovekovečili, ili Sime i Vagla i drugih fotografa. Tako da publika ovde može da vidi, dakle, jedan veoma bogat vizualni sadržaj koji sam po sebi govori mnogo više nego tekstovi o banji. Pre gradnje, dakle, mosta, jedno od glavnih komunikacija su bili čamci. 30. godina je sagrađen čitav taj korpus keja koji danas izgleda kako izgleda i izrađeni su, dakle, ti smeštajni kapaciteti na plaži, sagrađene su uredne kabine od drveta, a posle Drugog svetskog rata od platna, i mogu da vam kažem da se neki Kraljevčani rado sećaju tog vremena posle Drugog svetskog rata kada su se kupali na Ibru. U ovom delu možete da vidite i banjske fotografe, pomenula sam već neke, ali recimo u socijalizmu svakako najznačajniji Foto Minić, čiji fotopano je izložen ovde, koji se nalazi u Banjskom parku, pored čuvene fontane na kojoj se nalazi akt žene kupačice, koja je tu smeštena 1967. godine, skulptura, i koja je postala jedan od simbola Mataruške banje i omiljen motiv na svim razglednicama, a svakako jedan od najvažnijih događaja je i izgradnja Banjskog mosta, koji je sagrađen 1953. i koji je projektovao građevinski tehničar Dimitrije Mita Radovanović. Taj most, koji je nažalost pao i kasnije je naravno na tom mestu novi, bio je i takođe jedno od omiljenih mesta Banjčana, i ne samo Banjčana, nego svih gostiju. Najčešće su se tu fotografisali jer je zaista plen jednom elegantnom formom i strukturom. I na kraju ovde su i banjski učitelji, banjski restorani, hoteli i
kao šlag na tortu svakako nezaobilazni hotel Termal koji je svečano otvoren 1974. godine i koji je urađen pod svim standardima moderne arhitekture, opremljen je poznatim i prepoznatljivim dizajnom jugokeramike od ovih divnih stolica preko šolja, ovala i svih izloženih predmeta pokućstva i naravno to smo sve oplemenili sa razglednicama koje su 90% na njima je hotel Termal kao simbol Mataruške banje. Dakle, ovo je priča o Mataruškoj banji sve do 90. godina kada ona u stvari ima izuzetno veliki broj posetilaca, posebno 80. godina, kada se razvija kao mesto za pre svega lečenje, onda kao mesto za odmor i zabavu i na kraju kao mesto za sport, jer su tu veoma često dolazili razni sportisti na pripreme i po tome je banja bila vrlo poznata. Sve to krajem 80. i početkom 90. godina polako jenjava i banja će u 21. vek ući u potpunom mraku, potpuno zapuštena. Rekla bih da je ona tokom ovih decenija više devastirana i propala nego u Drugom svetskom ratu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim svim Banjčanima i onima koji se tako osjećaju, koji su mi zaista pomogli u realizaciji ove izložbe, u njihovim toplim razgovorima, ali pre svega u predmetima koje su nesebično dali da bi se ova izložba realizovala. Evo, nalazimo se ispred jedne vitrine u kojoj je smešten jako kvalitetan, vredan i redak posuđe i pokućstvo iz vile Kragujevac, koja je jedna od prvih vila urađena u jednom skromnom modernističkom stilu i danas se nalazi na glavnoj ulici i zahvaljujući vlasnici vile, koja mi je ustupila i fotografije i plan njene kuće, ustupila i ove predmete, te tako publika može recimo da vidi kako je izgledao servis za začine iz 30. godina prošlog veka, kako su izgledali tanjiri, posuđe za ulje, šolje i tanjiri za svakodnevnu upotrebu. Dakle, to je ona uspela da sačuva od zaborava i rekla bih da je zahvaljujući tome, kao i većini ovih stvari, u stvari sve nas to vraća u jednu prošlost i priču o Mataruškoj banji u kojoj su zaista ne samo bogati ljudi, nego i sav običan svet radeći i živeći u njoj ulagao svoje živote u celokupni kvalitet Mataruške banje.